ناوەندان و چین ئۆریەت نیوەجێ بار باش تەماشەوانن هێژە و دەست پێکەدا سەرنووجە. چەکدارên داعش جارەکەدن پڕا قەراقۆزاکە دتەقینە و 75,000 وڵاتی vediگەرە کۆبانê û şandeya rêveberiya Xweserî gihîşte Amedê. Di roja cejna karkerên cîhanê de Komkara İslamî Kurdekî karker bi dar ve vedike. Li Şengalê şerê kolanan dest pê dike û Washington li benda seredana Berzaniye. Çekdarên rêxistina Daişê duh piştînîvro pira qereqozakê li ser çemê Feratê li başûrî Kobanê duyemîn car diteqîne. Çavkaniyekî meydanî ji Oriyet News ra ragihand ku çekdarên Daişê piştî ku têkşikandinên li beramberî şervanên Kurd pira qereqozak li du ciyan teqandin. Her wiha wî çavkanî tekeskir ku ji sibehê ve şerekî giran li derbarê qereqozak ve di navbera şervanên Kurd û çekdarên Daişê de qewîm bû. û pira jî bi temamî ji aliyê çekdarên Daişê ve hate texandin. Hejmara kuştiyên Daişê di vî şerî de nehate naskirin. Ji dema rizgarkirina Kobanê û hetanha 75,000 penaberên ku wî bajarî vegeriyana warên xwe. Waliyê Rihayê Ezedîn Koçuk daxuyanî berabere kir behsa wê heşt mehan beriyên jî ji berê êrişên çekdarên Daişê bu şerê koçberiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bibûn. Ji 75,000 kes vegeriyê Kobanê Koçuk bi bîr xist ku ji ber şerê bixasî 400,000 Kobanî koçberî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bibûn got ku bajarekî rûxandî heye û li gundan jî tu tiştine ye. Aniha ew der ji bo jiyanê negewreca ye û bi bedawiya şer naye wetaya xelasbûnê. Pirsgirêkin li aliyekî din nihîn koçberên Kobanî li Tirkiye dibêjin ku rewşa kampên Tirkî gelekî dijwar e û rayedarên Tirkî bilindbûna nerxê amûran piştguh dikin. Li ser mijara avakirina kevnarxaneyên Kobanê endamê Encûmena Niştimanî ya Kurd li Kobanê Mehmûd Kalo tekez dike ku ev biryar tek alî ye û proje bi tevahî nerewaye. Mehmûd Kalo ku ew karê parêzgariyê dike û niha li Kobanê dimîne û di hevdîtineke de li gel malpera welatî diyar kir ku ti alî li van vegeriyan nekiriye da ku beşek ji bajarê Kobanê bibe kevnarxane. Kalo dibêje rêveberiya Xweserî li Encûmena Niştimanî ve negeriye ji ber wê ew zanin ku ene kese razî nabe ku mal û milkên welatiyan bibe kevnarxane û ji ber vê yekê rêveberiya Xweserî bi tena xwe proje birêva bir. Rêdûr Xelîl berdevkê fermiyê hêzin YPG diyar kir ku hêzin pêşmerge ji Kobanê vekşiyane bê ku hevrêziyeke bi YPG re çê bikin. Rêdûr Xelîl anî ziman ku wan hêvî dikir ku pêşmerge li Kobanê bimana bi taybet derbarî bajarê girê spî yê ku Kobanê bi herêma Cezîrê ve girê dide. Rêdûr Xelîl diyar kir ku hebûna pêşmergeyan li gel YPG nîşana yekbûna Kurdan e li dijî terûrê. Komelaya çardest ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê û nû avakirina Kobanê çalak dibe. Ji bo naskirina karê vê komelê em li vê raporê temaşa bikin. Kerem kir. Komelaya çardest ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê û nû avakirina Kobanê çalak dibe. Li paytexta Almanyayê Berlînê di destpêka sala 2015 de hatiye damezrandin. Bi sedema alîkariya komal û penaberên û piştguhkirî û pêşkêşkirina destên alîkariyên mirovahî ji qurbaniyên şer û wêranê re. İbrahim Murad endamê bîrûwa ragihandinê ya çardest dibêje. Çardest ji aliyê hejmarek çalakvan û mafnas û ragihîner ve hatiye damezrandin. Bi armanca pêşkêşkirina hemû alîkariyên deronî mirovahî ji bajar û herêmên têkçûyî ji ber ceng û şer ta qeyranên xorestî. Her wiha Murad got ji bo sivikirina zarên mirovanî li ser kesên yên berçav êş û nexweşiyan derdonî hatine. Alîkariyan wan jî dikin li dervey welat. Bi hemû rêkan û derfetên berdestên wan hene biriya komeleyên xêrxwazin û li derbarê planên drostkirî ji bo Rojavayê Kurdistanê Murad got divê demê de em tenê beşdariyê bikin. Di nû avakirina Kobanê de
پشتی شەڕێگران لە باژار و هەڵوەشاندنا وێ سەردەستی هێزên تەرۆریست û بەردەوام کرد گوتنا خۆ da گۆن û avakirina Kobanî nehesaniya çemekî rêxistinên teror avahiyên bengihîn li Kobanî herifandin bi sedema dagîrkirinê. شێست پارلەمانتەرین پەرلەمانە ئەوروپایên li welatên cuda ji bo vekirina koridor û destpêka lezgîn a ji bo pêvajoya jin û avakirina Kobanê biryarek weşandin. Nûnertiya bilind a polîtboya ewlekariyê û têkiliyên dervayê Komîsyona Ewropa da zengehek belav kiriye û bang li rayedarên Yeketiya Ewropa û welatên endam kirin ku bi awayekî çalak destpê bikin û xebatan jin û avakirina Kobanê bibe. Her wiha hîn behsa alîkariyên mirovahî jî bo koçberên Kobanê hate kirin. Şandayên Kobanê, Cezîrê, Efrînê û Komîteya Têkiliyên Diplomatîk ya Kenekeye ku bi armanca tevlîbûna konferansa jin û avakirina Kobanê li Amedê civiyan. Civîn li boreya Kongreya Civaka Demokratîk Kece de ya Amedê bi rêgirtina destpêkê پشترا سروک انجمن ریوبر آ کوبانی انور مسلم لسر برنامه کنفرانس آخفی هر وها سروک دسته ریوبریا حریمی و شارداریان مصطفی عبد راپور ریوبریا خسری یا دموکراتیک آمده کربو شروع وکر. ده راپور دا دست نشان کرن که زیانا کوبانی به همو آلیان دا هاتیه دست نشان کرن. ده داویا جوینه دا انور مسلم برسوا پرسین بشداران کرد. بله تماشاوان هجا بو هرگولین بیتر درباره کنگره آمد ام نهبر خبدن وی باشداری و جوه درین چگیهانه ما عماد کردول گلمیم. عماد ایوار باش چه هرگولین زیاده الباته هنه درباره آمده بونا کنفرانس آمده؟ بله عبدو دم باش تماشاوان هجان را براستی جبو کنفرانس جنو آباکرنا کوبانی یا گو سبل دار دکوه ایرو هن جوین جبو آمده کرنا وی هبون شاندا ریوبریا وسر کانتونا جزیره به شوه که فرمی گهشت باجار آمده هر وحاجی شاندا کوبانی شاندا عفرینه براستی شاندا حری مزنگو 23 کسا پکده یا کوبانی بو یا کانتونا کوبانی بو شاندا عفرین جیش سه کسا پکده شاندا ریوبریا خسر نونرتیا کانتونا جزیره دکه دکتور عبدالکریم عمر پکده و هر وحاجی برز رمزیه و اکرم محشوش و هر وحاجی الیزابث گوریه هن پارتیین لیوگرا سیاسی جی یا کردی او جی بشداری وی ببون تنه هن کسمان او جی بر پرسکره کن سینوری هنا او نکاری بندرباز منج بر هج پجراندنج آلیه ترکیه هی نصاندنه لی بگشتی او گهشتنا باجار آمده هجای گوتنه گو مرو بیجه گو او بخوندن چبوج انا کسیره جی پارتیین انا کسیره نوک انا کسیره وک پارتیین وی جدا جدا لی تبرسف جوانا هاتی داین الگور پیوندینا شاندنگو بهشتنا آمده او پارتیین انا کسی نپجراندبون و نهاتنا یعنی او برسف ندانه بله عماد لبدر متخصصة برسكرا قالوا جواكا تركي جوابه اكيد بنا عماد عماد دنگ مدي بي سي فرما عبد دنگ تا خوش بله متخصص تناس بكرا قالوا جواكا تركي ان جبلي كردين باكور جواكا تركي وميديا تركي جوابه اكيد خوينا براسي انا قلكي بالكيش تشتكي بالكيش او مديا كردي بتايبتي يا تركيشي للسروي دراوستو انا وانو چاند شوبينا لتشت هيج ندياره جبر هيج جبيني واي بو اما ذكرني هي اللي دارن وصا دبق هرجلي بهتر خياني بالنسبه وحد خياني بو دو خيانين في وان دي كونفرانس دركبه بله نوچگیهان ماج آمده عماد کردو گلکس پاس بو وان آگهیم لباجار دیرکت هفگار جوانین کرد کنگره خویا سیامین دبن ناو کنگره نمر فارس محمد داردخه و ده سه روزان اف کنگر بردوام بکه دوی کنگره دا نیزی 103 اندامین تفگره نه باجارین رجاوه کردستانه بشدارن هر وها نونرین تفگره لباشور و باکوری کردستان و اوروپا جی بشدار بونه تفگره جوانین کرد که سه روزان بردوام بکه و هجماره کمزن جری خستنین جوانان و پارتیین سیاسی در روژه که دا ده وکه میوان آمده ببن هر وها هر دو انجمن کردی جی آمده بون و جیه خود دا خافتنه دا گرتن لی بله لهمبری هف
به تندی آخفین و هفت توان بار کرن به والاکرنا روجاوای کردستان جوانان. هیزن اسایش نافچه راجو یا باجار عفرینه جنازه همولاتی که کوبریه دو ماهان وندا ببول جیه کو آمده بونه شاهیه یکی گلانه لوا باهاته هاتل درخستن دیتن. لگوری زانیارین کو بلاف بونه پشتی لیکولین و لیپرسین دیار بو کو جنازه همولاتیه بناو محمد توپو یه هاته گوتن کو دما کمیته آمده کاریه یه شاهیه یکی گلانه جبو کو جیه شاهیه لنیزیکی گورستانا گنده قربابا آمده دکر جنازه محمد دوپو دیته بون و اسایش آگاهدار کربون. محمد دوپو کوی دیامین مه آدار دا ایبوری جالی کمیته کنه ناس و هاتبو رواندن و جوه دمه و چارنویساوی ندیار بو. محمد توپو ده سال 1906 دیان دا لگنده قربابایی نافچه راجو جدایک بویا و او باوه 6 زاروکانه. ده دان سبه رژیم کمکار اسلامی ایران کردکی دن باجاروک کامیاران لی به سر باجار سینه ایرو جهلاتی کردستانه به توانا که هفسر خاکشتیه بدار و وکر. ناوندا بروانی مافی مروان آو کردستان راگیهاند که ده دان سبه رژیم کمکار اسلامی ایرانی بریارا بدار وکرن لسر ولاتی کردیه بناو فرهاد یوسف یکو خلق باجار کامیاران ایرو جهلاتی کردستانه لسینه هاتا دانین و بدار و وکرن. او دمک دایه که ده نافبرا رژن 13 حتی 26 نیسان دا رژیم کمکار اسلامی ایرانی 115 کس به تهمت جور به جور بدار و وکرنه. بله هر سال که وکی رو جهان به تواهی جشن کارکران پیروز دکه و به میلیونان دوی روجه دا دکهونه بهنودانه که آگاهی بیتر لسر وی روجه در راپورا بیده. جشن کارکرین جیهانی هر سال دیگه گلان دته وجاندن و دوی روژه ده به میلیونان کارکرین جیهانی در دکفن بهنودانه. تیزانین گوبری جشن کارکران وره دامزراندن خودانین آواهیان وی سازیان ین دولتمند خوینا کارکران دمجاندن و به دمجمیرین دریج کار دکرن و بمهانین ارزان. روژا کارکرین جیهانی هات پشی گوناکوکید نوارا کارکران و خودین کار ده لباجار شیکاگو لی امریکای درکت و کارکران جوان خصن گو دمجمیرین کارکین بکن تا 8 دمجمیری و لباجار تورنتو لکندا جی ده سال 1886 دا پفچون چیبون و بوان سدمانیاسا هفگرتنا بارزگانی چیبون و یکش ارمان جن سرکت وی هفگرتنه دا کاری هفگرتنه لکندا ده سال 1972 دا هادا پاراستن. تیزانین گوجارای کمین آگو شاهیا کارکران هاتا لدارخستن لولات امریکای بو و 5 ایلونا سال 1882 دا هاتا لدارخستن و پشترد نوبرا ولاتین سوویت هاتا نیشان کرن گو یکی گلانه به جشن کارکرین جیهانه لی تاوی گو بیتری 100 سالی لسر یکم آهنگا کارکران درباز دبه هین ولاتین وکه ترکیه مافین کارکران تین خوارن و به تایبت او کارکرین سوری گو جبر شر و پفچونان لترکیه دمینن و پر جاران کارکر به مهانه دمینه و مافی خودتونه داگو گلیه خلبا رای دارین ترکیه بکه هر و هاته زانی گو دروژا کارکرین جیهانه ده شاهی خو پیشاندان لگلک باجارین جیهانه چه دبن. بله تماشاوان هجا به هلکفت روژا کارکرین جیهان لإستانبول چالاکی جور بجور لدار کتن درباری وی هلکفته لپولیسین ترک گلک قسم آن گلک یا خاصی داخستن داکو اف چالاکی لدار نکردن جبو هرگولیم بیتر امنها برای خوابدن استانبول و جوه روزنامه‌وان حسن کوچرزاده لگل میه که حسن تو بخیراتی وی بولتن مدخواست هرگولیم زیده اشتاناس بکن درباری روشا تاخا تقسیم لإستانبول. بله مالا آوا بله براستی که گلان روژا پشتگیری و تکوشین و یکیتیا ناونتویا کسکار و آکار کردن و گلک دورین جهانی استانبول دهات خواستن که جناب آرامی و خوشی و حضور دور پیروز کردن ده مقابل اف روش استانبول لگلک جهان بطایبتی جی استانبول وصاد بن بیجن ایرشا هزن اولهیه ده ایرشا پولیسان ده بچه هات پیروز کردن براستی نه هات پیروز کردن کارن وصان بیجن لورا بریان ها چند روشه که پارزگاه استانبول بریار دابو کجخواه دستور ندکو پیروزباهی لقادا تقسیم ورن پیروز کردن لبل تندیقا و پارتیین سیاسی بطایبتی جی هدف و جهت و پارتی وکی امته
اصرار دکرن کو دخواستن کو او پیروزباهی خال قادا تقسیم پیک بینن بله لی لگور آگاهیان گلک باجار وکت یاربکر وک ارزروم وک بینگول العزیزه در دورا 25,000 پلیس هاتن او لستانبول امبیجن وظیفه استاندن و طایبتیجی لقادا تقسیمه در دور 10,000 پلیس هاتن بجهکرن لهنک جهان هر واهنک ویر چیبون به طایبتیجی لنافتیات بشیک تاش استانبول پارلمنترین هدف دو پارلمنترین جن یک پروین مولدان یک جی صباحت تونجر غازا بیبر امبیجن تاثیر دیتم باندورک نینی جی كاك حسن جي كراماتا متخصص تجدنش تناس بكم صباحت تونجر جي خواتو لور بله كاك حسن متخصص جهة بويرة تنهال كهدر دميني تنهال تاخا تقسيمي بله بله متخصص تجمرة بيشنيار بكي قالوا روشة تقسيم ها تشاوي قالوا تشيا مثلا قضاء تقسيم هم بخازها قال وقتها بس شيء وصا بكورتاسي بحث قضاء تقسيم بكم براسين حال در دور ما هم بجا بلكي 4,000 پلیس تنه لقضاء تقسيميه کو ام بتاف دبینن هنم به ناوگین آنجی اتوبوسن شارداریه به ناوگین زرخی به پانزران پلیس هزین اولهیه تجیل در دورا من لقادا تقسیم ده ولی جبر چه اصرار جبو قادا تقسیم ده کرن مصاب کورتاسی هم مصادف کنه زواره بیجم دیگه که گلان 1977 در لقادا تقسیم گلک باجار ولات در دورا 500,000 هموالاتی آنین لور جبر کو جشن پیروز بکن لبعلب و چارچوبه ده پیروزباهی ده هنک آواهی بسر گرسه ده گله خاتم بردان چک خاتم بردان رو هر وها دوه ازدهام ده تام 34 کس مرن 136 کس جی بریندار بود بله کنفدراسیون سندیکای کارگران شورشگر یعنی دیسکه هنگ او بریاد دایی بکو امبیجن و پیروزباهی و جشن لور پیروز بکه جوی روزه و حتی ای روزه قادا تقسیم وک سمبوله که یا رشه براتی سمبوله که وی بویریه جبر وی که سندیکا هر تم بخازن پیروزباهی خال لور بکن او کسی کو هنگ جیانا خالش دستان داینه واجی به رحمت بیر بینن کیکو در سال 2002 آنده لور سربستی ها موجی دهیاما پارتی دستلاتر دهیاما آخ پارتی ده بو 2012 بو قادا تقسیم جبو پیروزباهی خاطر سربست کردن لیبل پشتی هنگ هر تم در قدخه و هر تم او دیمنیم کو وصل نخوش نابرا گرسه و هر وها نابرا پلیس آنجی هستن اولهیه دهات جین ایروجی مقابل او گرسه او دیمنیم وصل نخوش هات نجین لأق میدانی هنک بویر چیبون حتی گوتن کو هنک بمبا لعرده هات ندیدن آگاهی کوسا براستیکت دستمه لبله جبلی و داره لحرم امبیجن به طایبتیج اله لباطمانه پیروزباهی لورشه بون اوجد نوا حضور و آرامی در باطمان اله پیروزباهی چه بون و کدن لهنک باجارا هنک سرچونین مصاب بچوک پیک هاتن لجبلی استانبول همه بجه لچار آلین ولد ترکیه و لکردستانه یکی گلان جشنا برز حسن ببوری نجبو کردبونا دمی نوا پیروزباهی ده نوا آرامی ده در باسمون هیویا سلامتی جبراد خازم روزنامه‌وان لطاقه تقسیم استانبول حسن کوچرزاده گالاکس باس چکدارن رخصنا داعش لنوا شنگال ایریشی چپرن پیشمرگیان کرن لهزین پیشمرگه و بالافران به توندی برسوا واندان جه درکی جه هزن پیشمرگه را گیهاند که ایرو ساعت 8:45 خلک چکدارن داعش لنوا شنگال ایریشی ناونده که هزن پیشمرگه لنزیکی کوشکا اسماعیل بک کرن لی راستی برسوا که توند هاتن و ایریشا وان هاتا تک برین ویجی دری وها گوت دوی ایریشه دا تنه پیشمرگه که بریندار بو لیما زانیارین داعش ناس نکرن جه برکو شرد نابرا کولانان و مالان دا بو همان جه در وها دوماند بالافرین شر انها فیمانیا ناف دولتی جی به گرانی لچکدارین داعش دان بردف که وزارت دروای امریکا ماری حرف ده داخویانیه که در گیهاند که سردان برزانی و روژا یکشمه به یا به دست پی بکه و لگل باراک اوباما و جیگر و جون بایدن بجوه
ماری حرف وها گوت سردان سروک هریما کردستان مسعود بارزانی جبو امریکا و هفته که بردوام بکه حرف بالکشاند که اف سردان یکه یا جبارزانی پشتی 3 سالان که دمک دایه که پیوندی سیاسی و لشگری دنابرا باشوری کردستان و امریکا دا گهشتی آستک دیروکی. سردانا چاوریکریا سروک هرما کردستان مسعود برزانی گو حتی روژا ایرو نهاتیه دیار کرن بو امریکا لسرف خواندنا سروکی وی ولاتی باراک اوباما برزانی دوی سردانی ده چندین دوزه او مجاران دروژه وی ده لگل خود به واشنطنی لگوری گوتی را گهاندجی ده دسپیک آوان دوزه ده شر گلدجی دولت اسلامی رادیکال داعشه و پیشکش کرن علیکارین بهتر بو پیشمرگین کردستانی و چارنویسا نافچین کردستانی این در و اداره هرما کردستانی و انجام رفراندوم الوان نافچان و تیکیلین حوله رو بغدای بردف که حکومت هرما کردستان سفین دزی اش دزگاه که میدیایی را بحثا سردان برزانی بو واشنطنی کریه و گوتیا سردان برزانی هفتیا به تی انجام دان سردان برزانی واشنطنی گل گرینگا برزانی دی لگل ریادارن امریکی مجارن گریدای عراقی و کردستانی و هرمی گوتو بیش بکا سردان برزانی دی سی روژان دریج بکا تی تخمین کرنجی گوهر یک وزیر پیشمرگه مصطفی سید قادر برپرس فرمانگاه پیوندی دربا یه حکومت هرما کردستان فلاح مصطفی وزیر آبادانی وجه کرنی درباس کوثر رسول و سروک دیوان سروکاتی هرما کردستان فؤاد حسین دشاندا لگل سروک هرما کردستان دبن بری سردان خویا بو امریکای سروک هرما کردستان لگل کسایت هولیر و دوهوکی و همو آلین سیاسیین هرما کردستانی و سکرتری گشتی کیتیان اجتماعی کردستانی یعنی که جلال طلبانی و چند سکرتری نویجی جویایا افسردان چهارمین آبرزانی بو امریکا پشتی گو سالا بوری و خوندنه که اوباما رد کربو و که نرازی بونه که لسر هبونا ناو پارتیا دموکراتا کردستانی پدکه و یکیتیان اجتماعی کردستانی یعنی که دلیسته ترور امریکای ده لی پشتر ناو پدکه و یعنی که جوی لیسته هاتا درخستن. بله تماشاوان هجال لبو رواستاندن لسر وی بابته سردان برزانی جبو امریکا انا میوانی که مال استودیو بریز ولید عبدالقادر بریز ولید تبخیر هاتی و بولتنه ده دسپیک ده خودم تناس بکم امریکا و جریب اوای کی زیاده فرمی و بلندر نرخینه سردان برزانی جبو و تخمین هيا کو برزانی و هفته کل و دریج بکه ده تخمین تد اگر برزانی وگره و سرخابونه کردستان بخرابینه د باوریا مده تزانی او خو بری گوم هرم وی بابته دویم روشا هرم بخورتی ام تفجد ناصن ام زانن بری ایرو لچه واریه يعني تج ايراني بقري حتى قوتوري عراق وسوريا بقي يمني فايرو براستي هرم تف يعني هرم روجلات نابين تف دكلي وجرايا كردي براسي جرايا ايرو بفيم اواني تنبهات يا جريدان لهمبر جو زيدي نوت صالي عن 6 صالي لسر سكيسبيكو يرا درباز ويا وما بفهم انا فيجي حريم البري جوهرتن جلكي مظنه فقلك بابت هنا جو ايرو كاك مسعود الواشنطني وقت بيجي بحكومه امريكا را ذكي وام جبيره جينكن مثلا بري دروجه بريارا كونغرس يجي او قدام استاندني بك ايرو عن تصريحات جون بايدني مثلا وقت بوتي ايرو اگر دانو استاندني بعراق بكن دفي ايرو ام بنيرينا جو ايرو سي رنگ آن سه حتی ناو دولت جهانی دویلات هنه داویده فدنیرین آمده چونه کی گله کی گرینکیه چول سراسری کردستان تویبه و آنجیل هرمه و یک براستی وقت بيجي سرباز كان سر كردياتيك وكاك مسعودجي او جي براسي كسانه از دبيجم بيرو باريه مجلكي خرط بيرا هنا و كاركي خرط بك جو آرمانج آن خونا گلی کرد یک شوان بابت سرکی به گودان استاندن اتدا بکی. برز ولید بردف که وزارت کار در و ماری هفت بیجه که مسعود برزانی و وری و ما پیوندین لشگریجی به هفرا گنگشه بکن نه بس مجارین سیاسی. ده تخمین تدا حتی کشن آستی امریکا دولت که مزن کانه پشتگیری هریما کردستان بکن. زاني ما مستا امش بيرانا كن براستي ايرو كردستان تف البر الشركي وك نجات بر او يعني مثلا داعش واف هيزن تروريست ايرو بخورتي بري خددن
كردستاني وقال كرد لانه ده هرمي ده يرو ام تفجي دزانه قال وهنكي وك بعربيا دجن علماني دفكري ان رنجي وقلت يعني بالجاليري رنجي تنديته دنينا قال كردستان يقول سرخاكا كردستان اجبر ولا باوريا مدى مع مستا وقت يقول يرو يكجبر ياري فرمانداريا امريكا جي جو تشكي جران بدي بيش مرقا ندريا حكومتها مركزيه لانه يكش سدمن سركي وكارثتها شنغالي ان حتى كتنا موصله ان فكشا يعني وقت بيجي تمددها داعشي يكجبا ويبيقوا انه حكومتها مالكي انا مركزي براستي تجاري بوي شابي انه بيش مرقا جزء كن ان بارشكن جهازه عراقيه تبعي فجفي ايرو نابس امريكا دولة جهان تفي ايجو ايرو دجاتي ان رينيكا وهي لهمبري داعش ودخازن توروريست تفي هرمي قد بكن براستي لسر خاكي ايرو قالي كردا ودفي دانستان بنوا دايرك وقت بيجي بحكومتها هرمي رابي بله برز ولید لدوری مجاری ناو دولتی اگر چه دولت خازه کو سرخبونه کردستان چه به آنها ده هندر هیزن کردستانی دا ایرو هیزک واک پکک لشنگال خاچالک دکه ناوین ازیدیان تومار دکه انجمنان و پارتیان جوان را آوا دکه و یک جاران جی وک رایدارن پکک نور دوران کالکان دبیجه کو هولیر چه نابه اداره خوا و ریببری خوا دریج بکه حتنی شنگاله ده تخمین تا دا افته واطیا کو شرکی کردستانی لی پیش مهیه تزاني مع مستا قالك جراجي مقوتيا وتشتكي دليا يرو ما بيفي ما نفي ده رهنت ده هندروي تفقرانا توا كردا هردو راه يك شوان راه براستي وقت بيجي بنقهاوي كردستانيه برسكت تمجي ازدكم وسر وقت بيجي قناه اولجي از وان هيزيك وخدنا خويا كرم نافي تفقرانا توا كردستان ان تفقرانا توا كردي قالوا ام تفقرك نتوينا انقوا مشبو قال كردو كردستاني دكن ولا ام تشنا مثلا تفقرن راميارينا هجر ام رامياري دنيرن تبي رامتها مثلا حتى وكا روسيا دولتك سربخها بو كمبوديا كوريا منغوليا حتى البانيا في دولتين هني تف بنغافا خويا نتوي بيك انيبون نهده هندروي في دولته خويا نتودا غافن رامياري ابيتن فافدره هيك ويرو هين هندروي تفقرانا توا كردا مخابن جي يرو رهك جوان ومصلحه تيغريدان بوان كسيغو ايرو براستي او ريجيم ان او دولتين ايغو وكا تمجد نيرين امدا از اعتبار دكم بعربي دولة اختصابا كردستاني كناف كردستان هاتيا بارشا كان نافواندا اف شاخي وادغه فبفي نفي وايرو وقت بيجي لفكتن وهبت ناف هردو اتجاه هذا لي ام بيهيفينا تم هجر وان الابي مثلا كالكانه تشيا غوتنك غوت مش بيرانك المراد قرار لانجي غوتنك عكسي بيغوت يعني دناب هردو نيرين هذا جي وهنك هبن حتى في درجه مثلا وبهند جماعات خرابن يعني نيرينا قرايلان نو كان نيرينا بايقه ونو كالكانه ده عمقي كردستاني ده بله برز ولید نای واشارتن کو شرکی سیاسی دنا برا پدک و پاک جهه دروجان برجی مسعود برزانی سردان جلال طالبانی کر ده تخمین تا یانا که دوی وریدا و کیجن عالی برسه و سر کیجن عالی سیاست خو پیش بخ تزاني مع مستقبل ما بيفي ما نبي يانا كي انا اتحاد وطني كسوي اي سراكي يعني بشتي تشونا مع بشتي نخشيا مع جلال كت دواره كده يعني شخصيه مع جلال شخصيه كاريزما بكاري حتى درجه كي يكيتيا بارتي خو بباريزه ل هين او سربو خو وجهين سربو كماري بيجي مدينه نوشيروان مصطفى مان خوجيدا علي يرود هندروي يعني نفس ايش تفقرانا توا كرتفي وكما قلتي هردو نيرين يرام ياري واي نتوي دهندروي اتحاد وطني في خدها تجاه كسرة رسول وبرهم صالح مثلا رنجكا واي ملا باختيار وهيرو رنجكا دبواريا مدى طبعا دي سنه ازيبيجم يعني تشقى مروب شوبا في رها هني بكي وتبيني شاخوبا ويل طهراني ان الايراني ايران سدمك سركيه
گو ایرو افنرین هنی بخورتی تخویا کرن لی سرکوتن باور بکا و جره نتویرا به او نرینا کردستانی او سر بکوی به هیوی مکاف ناکوکین کردستانی بداوی ببن گلک سپاس بو باشداریتا برز ولید عبدالقادر بو هیویاتا کتهاتی استودیو ما سرچان بله تماشاوان اینجا بولتن ما بردوامه لپشتینا ورک چاندنیا گنم لحریم جزیره پاش باده چه دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبغى ناس بكاش الدورة تشدبه گولالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سویسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اکرم صالح اورینت نیوز حسکی جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورینت نیوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی الباجار کوبانی بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یکو بهستیه نوت كيكو ديتيا داعش جارة كدن فراقرا قوزاك دا تاقينة وحفتي 5000 ولاتي ودگرن كوباني وشانده ياري وبريا خسري گيشتا آمده ده روژا ججنا کارکر جهان کنکارا ایران کارکرکی کرد به دار بود که لی شنگال شهر کولان دست پی دکه واشنطن لبندا سردانا برزانیه دوباره سلاف درباره روش میدانی لسوریه و ددان سبه ده فروکین رژیم تاخین حلبه به برمیل تاخینر توبران کرن و لدرعی ارتش آزاد انبارک چکان تاخینه آگاهی بهتر در راپورا بده لحلب فروکین رژیم کمکوژی که پکتینن هروسا ایرو ددان سبه ده هینچالک وانان راگیهاندن که فروکین رژیم مالن ولاتی انتاخا الصالحین به هجمارک برمیلین تقینر آرمانج کرن و لگوری هینجه دران که ده ولاتین سویل که دناوان ده جنوزارو کبون ده انجام ویتو باران ده جیانا خوش دستان و هجمارک بریندار کتن ده همان دمه ده تاخن شعار قاضی اسکر و مساکن هنانو جیج تو باران فروکین رژیم به پارنمان و لورجی هجمارک کسن سویل بون قربانی لدرعی هنجه در میدانی راگیهاندن کو ارتش آزاد مزنترین انباراچکان رژیمه یاد چارگوشه اولکاری ده تقاند پشتی کو او بموشکن ها و نیتو باران کرد و ده انجام ده هجمارک جلشکرین رژیمه هاتن کشتن ده همان دمه ده کتیبین ارتش آزاد خالین لشکرین رژیمه ین دلیوای دوازدان ده به موشکان آرمانج کرن و لورجی گلک زیان مادی و جانی گیهان لشکرین رژیمه هن مالپرن ميليشيا حزب الله راقيهاند كل قندوار لازقية دولشكرنوي بنافي حسين نصر الدين وباسم تهماز دا انجام بفچونان دا هاتن كشتن دا همان دمي دا هنچالك بانان دانا ديار کرن
ku li gundewar Laziqiyê artêşa azad bersiva hewldana derbasbûna hêzên rejîmê li navçeya Ebara da û di encama vê operasyonê de 12 leşkerên rejîmê hatin kuştin û 7 kesên din birîndar ketin. Li Swêdayê hîn çavdêran dane diyarkirin ku hêzên rejîmê yadpeykerên kevin erxaneya bajêr ve guhestên bajarê Tartus heman çavdêran dane zanîn ku hêzên rejîmê ev pêşengav avêtin piştî ku ew di razîkirina sivîlên Cebel Ereb ku piştgiriya rejîmê bigirin de têkçûn. Her wisa hîn çalekvanan ji welatiyên Swêdayê xwestin ku ber bi avahiya kevnarxaneyê ve herin da ku wê ji dizîna hêzên rejîmê berevanî bikin. Bin serperiştiya desteya jinê û desteya ciwanan a sporê duh demijmêr 4 piştînîvro pêşbêrka piskilêtan ji bo jinan hata darxistin li Qamişlo. Pêşbêrka destpêkir li qada Osman Sebrî û armanca wê bû ku ew wek nêrîneke erînî bide civakê li ser ajotina piskilêtan ji aliyê jinan va û her wiha bibe namek ji bo guhertina nêrînên civakê li ser rol û karê jinê. Têzanîn ku beriya niha jî pêşbêrkeke piskilêtan di bajarê Amûdê jî hatibû darxistin ji aliyê çend saziyên civakî ve. Jinan dest bi ajotina piskilêtan jî kir. Musima çandiniyê çandin û genim û gonêzik bûye lê wek 3 salên borî pirsgirêk pirin û ya herî ewkêş ew e ku kêmbûna çandiniya genim ji ber hejmareke mezin ji cotkaran berê xwedana çandiniya kemin û nîskê û mînake li Amûdê û gundewarê wê. Lê sedemên wê çi ne ku çandiniya genim paşva diçe. Di rapora nûçegihanê me Ciwan Kurdî de agahiyên bêtir. موسمê çinîna ceh û genim nêzik dibe û herkes berê xwe dide parêzgeha Hesekê ya gotê nasîn bi navçeya herî sereke ji aliyê dana genim herûha tevaya şînkayiyê ji Sûriyê re. Lê îsal çandiniya genim ne wek salê çûnî ji ber gelek sedeman li gorî cotkaran. بالنسبة لزراعتها قنم ركين بوي قنم حكومة ما ذكره وبسعرها أود حددينه واي مزارع وقت قد حكومتي بترسجي مثلا حكومه بر بخاري الدره بلكي فاتورانات قد سبا ندان مزارع والفيدا بخسره جوتکارên Amûdê gundewarê wê berê xwedane çandiniya gijnîj kemun û hilbê ji ber nirxê firotina wê ji genim û ceh bilindtir e hêjaya bîrxistinê got genim hewceya herî giring e ji herêmê re herûha bandora kêmbûna wê di sala pêş de wê were xuya kirin. إيصال نصبا قنم جمع قلكي كيم برينا عالمي كرني كمون وكزبرة وجنيج ورشرش تشني ولو قلكي دانين ولو بمينة خطرك مازن نسر هرمامة وبيوق مرسلا بامبو وتشمشتي ولو وتعدال منطقي به خلق كمونة تشينن جنيجة تشينن حلبة تشينن أفتستانات حرتين فروتن حبكي سعري وان شيترن درت كفنج درفا وانا تحكمي بسعرها ينابج قبل حكومتي ودورات زراعي عرضيرتي طبقاندن عرض دورا خود ليزي بريد شيتر. یەک ji sedemên sereke ji kêmbûna çandiniya genim ew e tinebûna piştgiriya madî ya gosaziyên rejîmê di dane cotkaran. Robro çandiniya genim li parêzgeha Hesekê kêm dibe û heger kesên berpirsiyar guh nedin vê pirsgirêkê wê di pêşerojê de rolek û bandorek nebaş di aborî û jiyana millet de pêk bîne. Ciwan Kurdî Orient News gundewarê Amûdê. Ji navçeyên Kurdî me ev çend kurtên nûçe û çalakî ji vera berhevkirine di vê raporê de em temaşe bikin. Li Kobanê komîteya ku bi boneya yekê gulanê roja karkerên cîhanê hatibû avakirin û doh bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku ew ê kolanên bajêr paqij bikin dest bi kampaniyeke paqijiyê kir. Li Qamişlo pêşbaziya ku ji aliyê desteya jinan a herêma Cezîrê ve hatibû amadekirin îro destpêkir. Kesên di pêşbaziyê de di rêza 1, 2 û 3 bi serketin hatin xelatkirin. Rexistina alîkarî û geşkirinê ya herêma Kobanê li taxa şehîd Serhed di 105 pakêtên alîkariyê ku ji maddeyên xwarinê pêk tên li ser welatiyan belav kirin.
دبستانا شهید کمال آل ناوچەیە مەباتە یا هەرێمە ئەفرینێ بە هەلکەفتنا پازدە گولانێ پێشەنگەها وێنەسازیە vekir. Li derikê şandeya xwendekarên ku ji Hollanda, Amerîka û Brîtanya hatine Rojava, da ku rewşa jinên Rojava lêkolîn bikin, seredana kampa Newroz kir û rewşa jinên êzdî li wir şopandin. Li Parlamentoya Ewropayê şêst parlamenteran bang li Yekîtiya Ewropa û welatên wê kirin ku bi awayekî aktîv destekê bidin xebatên jinû ve avakirina herêma Kobanî. Xwedîkirina mêşên hingiv yek ji berhemên duyemîn e ku welatiyê navçeya Şîyê ya herêma Efrînê pêktînin. Di herêmê de 30 sedî ji welatiyên herêmê mêşiyan xwedî dikin. Rêveberiya Xweserî li Amûdê baçê li ser welatiyan dispîne derbarê paqijî û avê. Herûsa welatiyê bi navê Dilbirîn Kêfo diyar kir ku te heqê şaredariyê Rêveberiya Xweserî tune ye ku baçeyan li ser sivîlan spandin bike. Di dema ku şaredariya rejîmê hîn li Amûdê kar dike. Rêveberiya Xweserî li herêmên Cezîrê û ji bo ku tevgera trafîkê rêxistin bike, polîsên taybet bi trafîkê li her sê herêmên Rojava ava kir. Agahiyên bêtir li cem nûçegihanê me Rodî Çûlî ji Dirbasiyê. Vekşanina rejîmê ji gelek bajarê Kurdî li Sûriye valabûnek mezin li dû xwe heşt. Bi taybet duwarê rêxistkirin û ewlekariya bajar. Lewra gelek saziyê xizmetiyê li her bajar ava bûn. Yek ji wan trafîk got ew niha li Dirbêsiyê karê xwe bicîtîne. Wextê piştî rejîma behsî ji bajarê Dirbêsiyê derket, gelek haletê fewda di hundirê şara Emê Dirbêsiyê çêbû, hat xwestin vê saziya hanê bê avakirin, him ji bo nakarê tanzîmê di hundirê bajar bêkirin. Ev ê hanê hiç gog ava bin. Di her saziyên rêveberiyê keç rolayê têt xuyayê û li trafîk hejmarek baş têt kar dikin. Lê ne ew bi tenê Kurd têt xuyane, hinek Ereb û partiyên de têt bijdar dibin. Di destpêka ku trafîk ava bû kes jî tevlî wê bûn, nisba gelekî baş bû keçik tevlî wê bûn, kar dikirin. Bi rastî ma ew gelek acizî çêbû yanî mujtemacî me xaseten bêçiloyê keçik her şareca bisekin û li sûka و دركب سر حاجزة يعني أولي نتقبلاني في تشتهاني بس أنا يعني تشتكي عادي فاكا تشجست في كاري دبن يعني كاري جيرك خوشه تبي نهبونا في بروجي اللي أو دكاري بو ببجيه رازي بوني لجم برانيا ولاتين باجار مرورا ما تشكي قالك باشكرن شارع عشقنا ما سيرنا سمية حوادثنا معنا وتشكي قالك باش مرورا ما مخالفات الإنسان حركة سيناقا لإصعاب أي نظام بمخالفات واناخين يعني يعني تشكي قال لك باشكرنا. جالية كيدن هن ولاتين باجار جمر جوتن وأف بروجي رواتربا جو همو بارتيه كردي لسوري تيت بجدار بانا. ريفبريا خسر قال لك سازيا أفاكرن يك جبان سازيا أفاكرنا ترافيكي جو أو يكمين جار الباجار دربسيتي أفاكرن هرو هادي قريبو شونو هترا ترمبيلا الباجار بريخستن بك. رودي تشولي أورينت نيوز. دربسیه ده داویه بولتن آمده دوباره کردن سرنوچه ریخستنا داعش جاره کردن پراخره خوزک ده تقینه و 75,000 ولاتی ودگره کوبانی و شانده ریوبری خواستری گیشته آمده ده روژا ججنا کارکرین جیهانه کمکار اسلامی کارکرکی کردی بدار ودکه ل شنگال شهر کلان دست پی دکه و واشنگتن لبندا سردانا برزانیه بله تماشاوان هجا لبدریم گیشتن داوی نوچین خوین ایرو حتی بولتن صبح هر شد و بختوار بود